welcome you to watching Don Bosco Media Network. This is Monalisa Rumbai, bringing you the news and events from Meghalaya. Here are the headlines for today. JHADC unanimously decides to reject the Uniform Civil Code. None will be permitted on the Umyam flyover past 6 p.m. Fish processing unit set up at Umwesuk Mairang. And JSM to protest if KAADC toll gate is not removed from 10.JULY. And now the news in detail. Jantia Hills Autonomous District Council held its summer session on the 10th July, in which they passed a decision to straight up reject the Uniform Civil Code through a resolution presented by the Chief Executive Member Thombor Shiwat. The resolution was also supported by all the members of JHADC Legislative Assembly. Presenting the resolution, the CEM exclaimed that he is unaware of the intention of the central government to impose UCC on the entire state. However, he fears it might affect the tribals and deprive them of their rights. Therefore, the JHADC had come to decision to reject the Uniform Civil Code. Supporting the resolution, Andrew Shulai, leader of the opposition, suggested the Executive Committee not to send the resolution to the Law Commission, but to precisely draft the rejection on the Uniform Code of Conduct, attaching the examples of norms and cultures of the people of the region, and therefore on such grounds, our people should be spared from Uniform Civil Code. Others supporting the resolution includes Brightstar Chermang, Winning Ji Sungo, Holando Lamin, Pasmu Dekar, and A.H. Darnay. Nay, the phone you do, the one you know, the one you rule about state, the top is a law commission, one and you get top, go down with the AE, when the year now, Chatori, and they see about state of me. Come on, TV, wow, Kaniga, you see, no woman doing EB or MBC, the lady, you top. And we hope you do, what do you do, we talk to the Law Commission, and you can talk what I get from this report. And the other one, and we do the club. About, you can talk what uniforms report. That he, when one black and pink here, walk away, it's actually about this could potentially have an impact on the provision of the schedule of the Indian Constitution. The schedule specifically applies to certain tribal areas in the state of Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram. It provides for the establishment of autonomous municipal with powers to make law on a range of subjects, including land, forests, and local customs. Ini yung dari percaya yang UCC ini work dan tak apa sekali menjadi oleh kami buat berbentuk dengan social media. Hostel kalau memang pun gini percaya ini force report terdapat buat net besar yang tiga stul yang praktis yang community rights yang baik. Alhamdulillah, nagilay custom yung ihapok sa konseyo. And liyan na lang ba ang tinabak ng India? Pagtsaka ini, doon yung begitu yang struggle moving forward to the forward. Kemudian setelah berlebih, kami tidak cuaca urusan di India. Yang bagi highway dia sangat berpondok di hima. Andai boleh kakam kecicam kecilar pioi kami, pioi kuat kumam bagi. Sebab bila yang boleh yang special status, orang tak terbaik ini bersama. Yang special status. Andai hari ini boleh kecicam kecicam, bolehnya bagi berikan sahabat. Setelah government buat dengan betul, dan dia lihat di mana bahagi kata dia traktor, kata itu bisnes, cuaman di India, mahadir India lagi ada special status,
dengan kalian dengan buat publik kecil bocor yang kita justisi bahkan kita sebab buat meningkatkan pimpinan kalian dengan bicara sekarang buat kamu dalam house yang ada sekarang buat money jadi kita with your permission, I get to move that the resolution as placed, discussed and considered in this open house be passed by the 10.JULY district office. So now, I declare that the resolution on the views of the Gentleness Autonomous District Council on the matter relating to uniform civil code is unanimously passed by the House. Due to the increasing illegal activities going on in Umyam flyover, the Hinotrap Integrated Territorial Organization Hito Riboy District, in collaboration with residents of Umyam Circle and police authorities on the 10th of July, gathered in Lat Umroy, where the flyover Umyam is situated to conduct a cleaning drive, getting rid of all the rubbish accumulated in the sides of the road, which is obviously the result of uncivilized visitors with zero sense of accountability towards the cleanliness of the surroundings. Apart from that, there has been countless disturbing activities going on in the area, which includes alcohol intake and intoxicating other substances. This has brought danger to the people around and would pose a major threat to the safety of all. Hito and residents of Umyam issued a warning and instruct the people commuting from the flyover to keep to one's own business and avoid causing disturbance to others. They also announced that people will not be allowed to be on the flyover post 6 p.m. Muntah step akan semua sisa ba ulang ba sinong yang senglong kami unjuk yang police department unjuk member sinong borok di bayadan mentahang ni nak kalian kaseng Hito hadian bangila yoi yang kedi ke juja ke ba aja kali ka tayo ke baladam ada artarik kajing syok bom aduk ba apoi nak kajing klat dong wayu samarang ba ko kerteng wa aje karujan tengi lami syakmat pertama kani kajaka syak along kajaka ka ba lai segment berkabalong sisya kajaka ka bama tengi na kaliang kaseng ibu ya kani ka program menta bangin ay ya kata ka jimaham ya ki briu ki babon balang ki balik ya kano ka kam jaknya kam jobo kabla ilong sisya ka ba segment ya kalenti ka sengkien bakan jobo dementahi minyo ya ka jingkren na kaliang jong irong ba sinong kalor jong kani sinong ki mambar sinong radon ki simkia banir jatuh jadi harus kita komite itu bagi yang ada sinong komite lang kamba nang sakat nga bala ba sinong kay kadi ka panpaw ba kadi ka jing trailang nang ba ka jing trailang minla banrat kay ka jing snew minla ban penkuit pensubay kani ka jaka ka balong ka baitanan kanray matapan ban kalong ka jab bernyut kadon ban na ka jaka ka ba long ka jaka le snew kalong ka ka ba suntunat na kaliang irong ba sinong ru ibila nang trisitom ya ka por baladam kanray matanan ni chakman hingi kermen bangindon kata ka jing trailang nang ba jongi ka seng HITU bat kumjuru ikiseng long kami bat nasional bat kumjuru naki police department tementang akat ya ikong na kaseng long kami ikong Anabel bi bunrang irang bat long kami batan lang akan dikopot kumjuru ya bi seng balang ke belewan akan dikasnong jongi na kaseng hito bat kumjuru ya police department di bela dan mentalang hane ka si akan dikasnong jongi ni na kaseng long sengan thai jo kan kasnong pamun ni dap kading school kia sisa abang yoi ya kan dikajaka ko ni kasnong jongi na padap sana jaban bangun simpan jaban dia ba lima kan papai kan dikajaka ko jabo bat dulu nanti seng thai jo kasnong tujuan borobor bangin security ya kan dikajaka inrai tang mangi na kaliang jongi kas sengan thai ngimla bangin le tang na kaliang jongi
ngidon kam kajing trelang ru apdeng kiseng halang bat police department ru na banta kajing bah kajing miat kajing pu jing suba banlaj na gino jing sniu jing sama kon ban i jab ba i pen i pen isi ya kajing im jong kajaj ban jong iru kham tam kan kajaka ka badap da kajaka ka ba i tanat ni pe jane ka ba kham ta badon kan ka snong jong i ban kring ru mo ki toris ya di doris ki bawan na cabar kin wan ki jeng kai kin pe kai kan ka jaka jong i ada kan ka jaka ka dap kan ni ta dia jabo jaban ada ngi thangi kini kinyut kinyeru kan mi ka trem kan penjabo ka penjabo ka pollution ru ka bangyong te ka ta ya ka jing pa jing jong i ru te na ta ka da kan ka por long kerpat ba da ka jing te lang jong i ban lai ki no ki jing sniu ban dia nang ne sakmat apdeng yang kajaj beri ko jongi ani hasne stong athang ti tepat ka jing trelang apdeng jong ki seng halang tani ka snong ba ka police department ba hanang bangin pelai bangan kentiu ru ya ka im liang ka salang kajaj beri jongi ha snong athau ba da kari ba kajaj beri ba ti tang ini kencin kendian sudah kibuli lagi budak boy kita kinkin na samakan polisi kamu tingin naklian ako ka hito mnya area harangkat jingdon niki nangalam nya hito report district dekat harangkat lam niki Kasnong Pulun police department ngora ni dekat sokiam sim peladan gue ke jingja ba sa syo we Semarang bah te aru doni fa ba hadu mon do no ela ba jingge te ngi police begidon ni po ke Jakarta ma kidon tah te po te ngatai lalaki police department kapsin kia pat ya jam si jorong bangi kita song akan ni kedong ketan inyo song sai te sakawai ketan ke kerpat ka ya kipor kis bahalor ba adalong kepala ti ngila kwa man yo CCTV ini ka takini ki jaka ba bagi ni kinong sion kinong bagi ni ki virus ni kinong yo lat bagi betie berswe ya kita yak dilek ki mat lagi bagi yang digele jiwa lagi kinong song sai kinong song akan ni ketan area hi blok koi kita kinkin na samakan polisi jaro Shillong pelun berkunjung rona ka police department sementara ingin kot ya tu ka Shillong pelun aden ngai ku play jaki Shillong kimi tungka Shillong pelun nang taru ngai play jaki seng hito kiba don ne bat kiba relang bat ni man kapor de hoi ngai i kan ngai jaka kalong kepala clear dam hoi nakaliang ki police department ngila tre panbe yaki ngila persang panbe yaki man kamit ngi don ga patrolling duty wala kataru dangi be nang ne kisu pet hadin san minute kin wan beang te nalor kata ko ban kerbat ya baru kiseng badon ne ba ngin ya trelang jadi bang trelang karangi lahi ban be yakine ban light na kiniki bale snew la ne bale chaklia kiba tikia ne hoi min sidi ngim lama ban khang kiba yang ne hendrai min mit nadun ru baje adu khatar baje ki don kiba song ne namar ngiba wan be mon kapor ngi tibai dangi peru kim ngai thira takadaw nga kerbat ya sengru bagin trelang bat ki police department jadi bapi don kata trelang nginla sia ban be tang kaneng apa ban kan police ting kong ngani ki jing sniu ba don nang ni menta te nak aliang jungi ka seng hito ka ba sungsi kalong ba As part of celebrating the National Fish Farmers Day, the Fisheries Department organized a visual program on the 10th of July for different states of India, in which the Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Parshotham Rupala, inaugurated different projects related to fish farming business. In the program at Mairang, a fish processing unit of Y Kharsantiu SHG at Umwisup Mairang was inaugurated, sanctioned by the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana PMMSY 2020-21 scheme operated by the Office of the Superintendent of Fisheries, West Khasi Hills District, Nongstoin. Present in the occasion includes the Superintendent of Fisheries, West Khasi Hills District, Nongstoin,
Ba E Lalu, staff of Fishery Department, CM of Hima Nongklau, Ba M KMCM Le, region leaders along with residents. World Fishes Day bagi mengatasi kebegitu organize manusnya. Usually manusnya Shillong haki direct level. Raymond Tausnya kawan baik awak ke program kawan baik Tamil Nadu. Dia habaka the rest pada kia online. Kumbang kali World Fishes Day ka ada main thing kali bagi event ni kali bagi kelong kumba ketak ni ai play jadi ikini fish farmers ni balik kilo beda kam doha. Ba Damba junki bagi lelak menpuni diri seperti doha lanika any product by product value additives kenang ba ninyo ba mengiki brave. Dia kemudian World Fishes Day ru aga National Fish Farmers Day kedai ru ka bagi tentu brave ba ka lembah ka fisheries nilak ban generate ya employment. Dia banong ya kadang ru kan deka adinor kumlai tu kawai ru kan dek bagi kan dek penpau burung jadi scientist di jongi di fisheries boleh harilal atau doktor harilal saudri beralapeni bala dek pendikong ya ga India berpeni jadi sampai doktor lembak injection no itu gelang ba haki pung beribu batin peni ki kasembai kumban suang bagan Hamata kasi kumpa kandre beli kini project bagi innovate harga Meghalaya. Kini include dia ke kandang kini ke hatchery, ke female, ia kini fish additive bela tongtap kini. Ada yang pada kandang ke weight training hall nuclear. Lepas fight di lembag beliau kini ke scheme central scheme. Dia cyber fight kini jadi kini district like establishment program. Dia haka bukut fahim membentuk tema I play kini ke Carson Peel Fish Fermentation Processing Unit. Begitu kini ke scheme. Hawa ki scheme dia memang kelas tanpa kini ke project jengking. Bahai badet. Mulai mentap pada kelas kini ke scheme kini kampen pas susu kini ke dia kini ke project jengking. Dia ngangai ada oblate berkuifi, bagai kita berfi datang pinang reach berpinang kiau sejong. Movement mendon hagani ka singi, hagani ka jaka, hagaba nagalang jo ka white percentage SSG kalala ka banseng, yagani ka unit hagabi day bagajing pinni lani ban pedam, yagi kutung nagabatawan shalan, hagani ka dong than ka jongi. Bat hagari hasi bacantia ka jongi baro kawai bat habagi yo ay kadi ka program yo i bagadi ka program ka bala lunch na tagsni lingba daga ministry jongga fishery jongga sarkar India habro kawai dari India hagabi dai bat kadi ka scheme lingba ka PMM-SY dia kan dia kalau kecil ku ke bakram, naga benta, ipai pak juga India, iparu kowe, ibala yen, halagi joki kejar ke joki, naga benta ban sengi ke project, kabahe, kabala ya kaban penyem naga benta joki, dia naga yang jong ni kum kesenong, ni Ivan Sim, hamtam ni bawai kasunti WSG, kabala ban le ke kam ke bakram, kadi kadang dia kesin ke badingkong. 4 ton dari ke district Eastern West Kasils ke Jongi, nam tips ke district. Ilarum mana ke kamera, hai bagi dan hitung itu ke kiu kra. Dan telah kali kat 2 kilo, wei kra kalapan rung, itu ke ketung ke balap pedam, yang bergumlah lai ko kra 100 kilo. Kabumut sisit teni kalapan ni lagi 1000 kilo, hadir ba, kini ke ketung ke lalong yang kaban pendon kam. Di ngayui bagadi ko wei di lat kamai kababhatam na kamanta jogadi kadong magathan ka jomi katung tap ngadi ko wei ne ki tung ke babang bha ngla grai ne ka la teliat ne ka ngla pam kawara ini niyo banma ka gatis ka jongka kabangi ko ki khasi ni pendon kambha ya gadi katung tap te kerban bagadi ko project ke jongfi bagla sedang la launch mentarisi kan long kabayan yo bah kabala panang ketiu hi kum ka SSG habaro kilian hagwa bela panang kiu syapran isu ban maksud panang ka jongi don pun bagi SSG ban ini ke kiu syapran ka jongi bala bagi SSG ki yo ke shania
Yui bagi yo ya ka jinera limbaga jing kersan pisan di bank ba de ki wei de ki popola ba ton ke yo de ki krur ham yo ke jing sharia ba kila ba tnia de ki project ki jong ki ba pher de ki bok ke uyang na gam ta ka wai khasan tiu SSG bakana la manangya shapran kan don ke jing long ko wei ke jing long steli ke jing stu jumbot khnang ke kam ke jong ki kan ko no ka no ko por ndai ba nang la ban kiu shapran ha ka ban ki ka mai ke ji limba ka jing thumu bo bahar ka jong ki na banta ban kan tiu iwai ta ki ki mo khndiat Nga ai kublai ke pang pi baro apila khot subha bani don ngene kapor ko pergi nga soban ai kublai ru na ka banta jong ki jong ka wai hasentiu silver group kapla sedang ya keniga banta program na kaptaban penmi ya ketumtam hanya i ulatho keniga traditional fermentation of fish kaliga jika kabangi ju praktis dan kabangi jule ha kijai benriu riulum kijani nga ai kublai pangru na kabenta ka Ministry of Fisheries jongka Sarkar dari India bujungi kabala launch apply ya kene National Fish kabala rakhil bujunga ko ya National Fish Farmers Day mentarasi mat ai kublai ya ki nomrap dokha hakaleng jongka ri India hi berwei nabarba lembah yang berupaya lah ya kapan yo ya kejimbang nak bentar kejimbang kami di bisa bujuni pat harga perkat apa segi kipor mensure lalu kipor kam mendai majuong ba kajinya kai pateng gerok ha kelas sedang lalu kipor haswa banwan ujis fresh kene saya lu peladan lupa kita kinong-tong dok ha kaduriau Galilea nganget ba kadai ke yau ke bala rimtam na baro jangan kermen skam ba ya kata kabalim kadang yai hadu kini singi inta dengan kemaru ya idon wi kong hangne bang itu bai kong smitra i dan syah po HDFC Bank dan rai lemar ba ban pen ban peteng ya kecing khai ya kini dok kha la lagi tung ter khong i hab ban ino ya kam ban pen ya kata kam ban peteng knang ban dukut dengan kermen skamru ba kini ka wai kasentiu salhubro kanang penroi ya kini ka kam ha kini ka time ujungi nang ba ngila lemba jo pi kinyo chibun ki kam ki khna samla ki popule ki la e gawan penrung ki kam ha ki kisngi nginom la shu banyo ki kam sarkar ki don kam bangin seng ki jong ki kam la ga pule kindan sipanga self group ki wei ki jaka ke leng ke India ha ka benengkong sedang dalade na bentai lade but kaba lain yang tagalog banya rap lem kiwei kat haduk ban ai ram se kiwei ya kermen skan kani ka SG hang ne belas dang ni kam kan long kan nuksa na ka benta jong ne ka thai ka jungi hang ne hamai rang khantam but syakani ka thai wasi brokowei kan yarap ban ai kam ai jam ban ni kam jam Iki babun balan ki bangyamla ya kabanyo tang hiki kam sarkar. As the discussion in the JHEDC Assembly summer session goes on, turning to the tension that prevails from time to time in Khanduli, presented for discussion by Auhai Andrew Shalai. At the office of Jantia Hills District Council, JSM Union arrived at the occurrence to scream and criticize the MDC's JHEDC by accusing them of their unavailability and inactivity regarding the setting up of a toll gate in Khanduli by the Karbi Anglong Autonomous Council.
Leaders of the JSM Union, which includes RBM, President JSM Western Region, Wilson Siangshai, Education Secretary and others exclaimed that the toll gate was set up in the border of Meghalaya. Therefore, taking the matter with rage, they threatened the government and JHADC to take matters to the street if the toll gate is not removed from 10.JULY. No. MDC JCC. No. MDC JCC. No. CM JCC. No. CM JCC. No. Zero Belang. Yes. M Slam. Yes. M Slam. Yes. M Slam. Yes. Kenda gocap. Kaya. Kenda gocap. Kaya. Kenda gocap. Kenda gocap. Kenda gocap. MDC JCC down MDC JCC down Giant student movement jason adin wa dep iwo eporia sorkar dep pa jingtho agle pa trik hagin bunai dep pa ile jingtho chau deputy commissioner yang West Jangka Hill district bat yau CM yang ka JCDC de hagle pa trik ya ketuga jingtho I dimension di wa de krauchi tu wa weng le ne kan ria ya ketu tax gate ko em hapo put sam yong Meghalaya wadang ha mai ta hapo chnong yong 10.JULY ti ina galeng yong I de buk pori le wa hapo chipaus ni wo kan ria ya kata tax entry tax gate yong ga KAAC ko em hita hapo chnong 10.JULY hanrei ke por to put ko mentu hanrei wo yui wa kini gi MDC yong ga JCDC to kilun sudah kumjuk kelam ya kayap ke im yong keriu ke cak bru ya kendau ke siap na ke por yo cak tombor kendau ke siap na cak tombor cak bru yong I wo kini ki CM dan kini ki MDC UM ini po JCC umjuk kelam gi I jinge yong pat ba I snau pen pawi jing penrem ya kini ki MDC menu lene umut ki uman kamaman kita ki MDC yong kita ka KAAC go chlur ki wonot uyen ye kendau ke siap te ile snau penremi snau do sini wa kini ki MDC yong I womnut ki kelam womnut ki windap cenrang woman kamaman kita ki MDC yong kita ki karbe I ne kaleng yong I katwa umpuyi ki uye kelam ya kani ka entry tax gate go em po put sam yong ke Meghalaya I ne kaleng yong I ke jingi ki le dau em go I percaya kelam percaya yau ni CM yong ke JCDC percaya kelam ya kini ki MDC woro QM hapo yong kini ki JC ladam kelam gi ke jingi ki percaya ki dauman go wojur laini chikmat. Leaders of the landowners union and the people affected by the water project at Kinshi River to generate electricity known as the Kinshi Hydel Power Project expressed their perplexity on the delay of the project, which took almost 11 years' time. Roshan Marthong, Vice President of the Landowners Union, exclaimed that the landowners and the residents of the region will inquire from the government on the delay of the project, to which they have to provide a precise explanation on the same so that it will clear the doubts of the people. Earlier, the government had signed an agreement with Athena Company, but eventually the agreement was withdrawn. akan ada Kinshi Hydel Power Project Listrik. Bang ikan kecil semua ke bakau dia kecil lek pelengok ke surkar nak bantah jami. Bayakan ni ke projek ke balas belwat surbi dah kena ke company promoter board nak hamban sua. Baya pentip sini bagadon house park dan company ke board. Adin Muslim ajar niau ke surkar Meghalaya kala IT ILC sanega company ke antena company ke projek ke joni balaya te agreement bagane company sama ada dia but hadin gatu la pendep ya ka TBR ya ka sorbi house name arajar kau kan pendep house name arajar kan hendrai ka bangi lengo kalong ba la kharwais nam ke thi hadu meta kani ka sarkar bat kali ka company ka penengo ini kita jaka bahadu menta kamut ya kan ke projek jar kimle ye sakani pelengo yani kum kita jaka nama ka jing wanra ya kan ke projek kalalong ke jing mentoi ka ba kraw khamtam yani kum binon hasnong ya ka district berkawai bat ya ka state berkawai
nak katakan ni kekam berpeni boarding haneka dengan kawak kersi ke jumi. Maka ni projek kapa ngingiyo cimutoi. Kita kumba kisnong kumba prantri kisnong kibadon hasnta juga projek kibangar kicakla ini projek kim don slok hadu menta. Pada ingat pada pentrai ini projek kini kisnong borok hoi kini yo pentrai ke slok. Lega baga slok pa company ha pansna balik nak pada pentrai ini projek kini kisnong lu kini yo pentalang ini slok. Kini kita punya solusi hadu menta ba. Kini kita minti kemudian kisnong kim nom jia bat kim nom orlong hadu menta kisni. Bagi cimutoi laga nika projek kalong cimutoi ka bakrau nama kat kum ka agreement ka pengeliyo pan ya pelem ya ka tingete yang surkar kat bagi nika antena company kawai kalong hakamang ci pelut dan ka projek kos dat ho bagi ai 10% nakamang ci pelut nakamanta ka local area development ya kita kisnong ka hapun sakta 4% free power electricity Karnu kalong cimutoi nak banta kacalah itu. Tanggari beni ujung surkar karnu cimutoi. Di nakaliang tungi kumbi teracaka. Ni snow hakan kapur, patni khot kerpat hakan kapur. Ya baru kiseng halang berher, kiseng saya berthai berher, kiseng samlaj nong, kirang bach nong, kidu cimet. Pat baru kinong search nong. Ni khot ni ber. Pahakane keketiba mata nakaliang tungi ni temu. Ban Leja kendu ikut jong surkar, patokit yang nekakam, paling kawa banwaran ikijing bersai ke pakadar, ikitau, papelong ban slono ia kenika projek kejemu. Dari ke surkar ke ong kumuru ngin nomla ban senia tak kewaipan. Namarin semutku dipun di company bakwa pemesai ini projek. Wat mencuah apa ke company ke khot tentara ini projek. Bun pak ke company ke bakwa pemesai ini projek. Isutu bagi company nginum kerdu. Apa ka ri India ke jengi i company ke belak pembentrai ke vakum ini projek te kata ka tinggal tu jengi ke tinggal pan jengi ya barok hoy bat ham tame ya kini ya ki MLE ya ki minister ki don manta hakan ka surkar MDE bat kham tam ya ki raingut ki MLE yo MLE jong nong stoin maka wer MLE jong ka mosindut ba material use ba MLE jong ran kor ba pius marwai Kam tam kini gelangun ke MLA. Kila day. Bari terang berni hakan kenti. Nakabenta pal penulong no sikana. Ya kini projek honor sembanwan. Namar kam tam ke MLA kini basmutu ya kajing kerdu. Ka kam ka jam ka belaga sungi bakaroi ka par jong inong fesnong. Ki bangat hakan ka projek. Mahakan projek jong ka kersi power projek stage 1 ka ta igilai tadiki konsulsi. Sekarang ini kau konsultasi, kan non-stop, buat juga motion. Di hakan kapor ni liang tungi tercakap, nanti sikmat ilapan khot di nama iba, hakan nukul kapor, bagi sumpah ban khot ya baru khot sumpah, bagi ya wan bagi telang, bagi dorankat bani, bagi selanang bani, bagi pensiim, bagi pensenau, bagi pensenau ya kenika, kensi puan hadir projek kaji hakan hakisi. Right after the end of the Bedin Clump Festival at Ajnar, a wooden football match was held in the evening known as Datlawakor between Langdo team from Penthorwa and team of Sangot Paswet from Penthorneng. Datlawakor, a game played as football but using a round wood piece like a football. Unlike football, which is played in a football ground, Datlawakor is played along the streets of Joai. In the end of the game, victory was claimed by the team Langdo Penthorwa. As per the belief and the practice, the winning team is that Datlawakor will experience more produce and crops with better quality. Basically, the two teams play for the sake of achieving a better agriculture produce or in another way, prosperity. And also I welcome the Honorable Minister of Meghalaya, the Second Pillar, the Hockey Minister, who represents in our match Festival 2023. Thank you, sir. Your valuable time, because all the ministers feel that we are deeply in their own. Thank you. And I would like to welcome the Honorable MLA for everyone who represents, of course,
enthusiastic assembly. It's very valuable time for us. And it welcome you in our next God bless you. God bless you. And also I welcome all the officers who have with honorable daughter and officers who have come to the I vote and also the officers who have come to the I also welcome the honorable governor of Australia who where the time of today, Sir, we I think this is the first time that you are here with us in our training. And also I welcome all the officers, the volunteer officers of So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching.